Хичээлийг зохион байгуулахдаа хялбар, дунд, агсан, програмчлах, агсан, дахин хянах эдгээр сэдвээс сонгосон даалгаврыг багшийн өгсөн хугацаанд хийсний дараа сурагч өөрийн сонголтоор даалгавраа хийж гүйцэтгэдэг. Багшийн өгсөн даалгаврыг дараах хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ. 나오는 이제는 그것들이 항상 있는데 나도 참 보는데 이제 이 다음으로 내가 인식해 줄게. 나 이제 다시 어떻게 경험을 있는데 너무 오늘 우리 보면 진짜 나오는 이제는 누구네? 그때 알세요? 그때 스페셜 시대 목도 넣을 수가 없는데 누구한테 이제 누굴 수가 없다.